Bamwe Abashohi ahamwaro nibagira ngo entashya yabo yone ryo mu nyanja konka nibarebera kutangara uko abakampuni bari kubazubira kushoha ekibagizire ngo nibenda buciro kukwataho barugeyo babashoborera hanshonge cyaba kitari yeco nibaza kugumiza mu bayesharinga. Ninye namanya government enyanja ne ya government ninga ne ya company kene rye ya company kama munyanja ne ya company turi kene rye ya government isuramu bantu chabangu government kwera bene manyangu enyanja ne ya company eje tugambira mazime turondera ho kuzahabuka twine matako mutaro itezali kwa hatujaba mu minister yashoboreki ngo nstungi ni kibanzo mu company yabo bakisa za mwenda ze kiro busesa bama zirenda kuyabo itwaho wo na kwato muhunda ni banyamo mwisi. Abebembezi bomwanya ogu nibagira ngo buzububona nubukomoka hanambaza amata gubayondira ahamwaro kandi batwira mu nshongezi kuyiho mu mwaka gw'2017 okusyana hati Ekintu kituru kwenda ngo government atukorere no kujya ngo ekwate namba ezera z'abatuzi umwanya ogu etara kampuni yabiruhuka reba ntabafira batakibaho hati mbatsoroza mwesente ngo neza kampuni Abashohi tubaruho itokanda batwire ni kuyenso tugumansorere mizumu itakureba Ugarukumwe tanena itahir kampuni tukumanya rizi ya kampuni yo niho yari kushanga abantu babona bazuri so mwenye mwabaze kiri mtu wajangu abantu bayanguki kumara mkiji kabe karakaso musingi simba gaidingiro magenta takaje kitso muntu kibasisa Charles makuru ryo mwahari bakama ba kampuni ya Rwenshama fishing company agizire ngo bonka ba kampuni tebine bushoborozi bwo kuzibira abantu abo kushoha ngo kandi nabacimanya ngo entashya yabo yona eriyo mu kushoha yakuze kenyanja araburoka mushoko ninge gura kacupa kabiri. That is how people live. So Rwenshama fishing company they in a mandate enyanja tiyayo enyanja ne ya government in officials office in whole fisheries protection unit, that is the army presidential appointee to control from mama yanjanga gakaba baragashose ubutima bwa inchi 2 inchi 3 batana wabo tine inchi 5 tine ina network atorashoma and they normally come under measure. So enyanja is controlled by government. Rwenshama is not controlling Rwenshama fishing company. Gasha kwa dana basibye.